kayo pinili sa hini para ng kapasalamatan ninyo. Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Garcia family, Dan Concepcion, Mr. and Mrs. Jensen Evaristo and family, Mr. and Mrs. Alvin Mclat and family, Mr. and Mrs. Estelito Baluyod Jr. and family, Gregorio Santos Jr., Erlinda Santos, Conching Tolibas and family, Harold Valencia and family, Daisy Garcia and family, Gloria Manalo, Net De Leon, Mrs. Marlita Aladin and family. Para kay Special Intention David, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salang, Grace Santa Ana. Para kay birthday ng Mary Jane Manuntag, para kay quick recovery ng Nerissa Balilu, Frank Aison, para kay complete healing ng Elena Cortez. Iyabetala naman king panalangin ta muding kaladwado di Nestor Mendoza, Marites Francia Ronquillo para kay Karelang death anniversary. Among Pax Lansam, among Aris de la Cruz, among Pedro Puno, among Felipe Manalang, among Pedro Jaime, among Jose Narciso, among Emilio Tuaino, among Teodolfo Tantenco, among Rustico Cuevas, among Leonard Flores, among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Josephine, Joselito, Gregorio Sr., Faustina, Leoncio, Benita, Caridad, Zacarias, Corazon, Rosario, Nicolas, Feliciana, Amparo, Vicente, Simeona, Albino, Soledad, Constancia, Domiano, Cecilia, Eduardo, Rosenda, Henner, Anita, Felix, Montavini, Christine, Luis, Representacion, Agapita, Patricio, Encarnacion, Candelaria, Mayrin, Herman, Joseph, Galicano, Maricel, Manuel, Jesus, Tobias, Ponciano, Lourdes, Hilaria, Vergel, Dominador, Gertrudes, Redentor, Lino, Maria, Benjamin, Rita, Eduardo, Edwin, Juanita, Segondina, Javier, ating maldang kalagwa, Portador. Sino ang bebe
yun ipampo ning anak, ang puning banal ay Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod na ning Dios, ating pamakiyagom ning banal ay Espiritu manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimuri. Happy Easter pong pasibayo kaya kayungan. Happy Easter. May naya po, bala mo nalahapi ring Easter. Da pasibayo, Happy Easter kaya kayungan. Happy Easter. Dapat tayo pong panamdaman, ing tula, at ing grasya na ning pamanyubli ng mebye ning Ginoo uling kaniting aldo Domingo, pagmasusyan tayo naman ning awsan tamong Domingo ning Divinong Pakalulu or Sunday of the Divine Mercy. At bang kanita mas lalo tayang panamdaman at apilasan ing banal a misa, balikan tamo panong makanano karagul ing lugod na ning Dios kaya katamo. Ganakan tamo mo naman ing maragul tang ulaga arapana. At sisyantala ring pamakitagon, patsi akakalingwan tamo iti, anyaw may tamong mikakasala. Ginoo ikayng kapayapan mi, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo ikayng Paskwa mi, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo ikayng biyemi, ikaming makasalanan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at king pang patawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanangga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Manalangin tamo. O mapamakalulong ikpami, king kekaban ning kapag masusyan mi king Paskwa, pe palablaban mo ing kasalpantayanan ning balen, apakamalan mo. Pasulungan mo ing grasyang pigkalob mo, barang matampang atalastas ring sabla, ing binyag ake linis da. Ing espiritong banal ake bait dang miyuman, at ing dayang me kayat bos karela. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyem pong magari kambemo king kametunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol.
Ding kapatid, ginamit da ing karelang oras, king pamagaral, king turuda ring apostol. Miyabe-abela, anting metong pamilya, misasan metong la, king pamanalangin, at misulu-sulu la, king pamamirasong tinape. Pauli rading dakal ak makapagmulalang bagi at daraptan dari mikat mon lang sabla king takot king Diyos. May natili lang misasan metong ding sablang talasal pantaya at ing sablarang pibandyan para karelangan. Pemi salira ing karelang kayatinan at pibandyan at ing ayablira pirakera-kera karing sabla. At pangking pamangailangan ding balang metong. Balang aldo, miyabe-yabe lang mititipon king templo at misulusulula king pamamirasong tinape karing karelang pibale-bale. Misusulula mitmong saya at katapatan, pupuri laking Diyos at ikwara ing mayap dang pilubluban ding sablang tao. At aldo-aldo, daragdag na lakarela ning Ginoo ding mga ligtas. Ingamano ning Ginoo. Salamat kay Diyos. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alang angkaw. Munya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alang anggaw. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alang angkaw. Bustan ihayagda, wagasing lugod na alang angkaw. Ding pari ning Diyos, bustan yung sabyanda, wagasing lugod na at alang angkaw. Ding sablang sasambagheya, bustan yung sabyanda, wagasing lugod na at alang angkaw. Munya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alang anggaw. May bukong miragsa, inyang gigipitan dako. Ing Ginoo pigkaluban na akong kasampon. Ing Ginoo gagawan na akong mayupaya at masikat. Ya ika akong babiya kaligtasan. Kaya kayong pakiramdaman, ing masayang dalit ning tagumpi, karing tolda daring may malen ning Diyos. Munya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alang anggaw. Ing sikwildang bato, ring manalakad bali, yan naman ing linto, piya ka maulaga. Kanito ing Ginoo yung makikarartanan, at tune makapagmulalang lalawan. Itiya ingaldo, tinatag ning Ginoo, sukatang tumula, ampong magsaya. Munya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapyo, ing lugod na alang anggaw. Pamamas ng iba't, king mumuna ng sulat San Pedro. Purihan tayo ing Diyos at ipaning ginutamong Heso Kristo. Uli na ding maragul ng lunos. Pikaluba na nakatamong bayong ge, king kapamilatanan ni pamanyubli ng mebye Heso Kristo. Itiyay mangat mong mabye, kapanayan kaya katamo, inyamanaya tamong tanggok, king emo nanong kanwanan, asasadyanan ng Diyos, para karing kayang pinili. Sasadyana iti, para kaya kayo karin banwa, ano nu malyaring marunot, o masira, o kumupas. Makapanaya iti, para kaya kayo. Ikayong liligtas na ning upaya ning Diyos, king kapamilatanan ni kasalpantayanan, kabang panenayan yung itang kaligtasan, ang makasadsyang mipakilala,
king kawakasan naning panahon. Sukat kayong tumula tungkol kaniti, bistaman, king kasulukuyan, eyo alis siyan, ing miyaddanan lungkot, kindi ta kapanahon, uli na ni miyaliwang kapagsubukan, ake kayong daralanan. Miraras lareti kaya kayo, ban masubok ing kadalisaya na ning kaya kayong kasalpantayanan. Agyang inggintu amalyaring malaso, masusubok pa naman king api. Makanyan mo naman, ing kaya kayong kasalpantayanan, amay gitmal kesa king gintu, kailangan masubok ing katapatan no. Kay ba't nang may subok at sa kami natili ing kasalpantayanan yu. Kanitayo pa mo ayasan, ing magkamit kapuryan, ligaya at dangalan, kingaldo ami pakilala yay Heso Kristo. Kaluguran ye, bistaman eye paikit. Paniwalan ye, bistaman king kasulukuyan eye akakit. Inyami pamatulan kayo, king maragul at makaligayang tula, aena alarawan, ning amano na ning tao. Kakamtan nyo na, imbunga na ning kaya kayong kasalpantayanan. Itiya at alayang aliwa, nune impanga kabus yu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Maniwala ka kanako, Tomas, uling ikit mo ko. Nuwan lariat ang maniwala kanako, bistaman era kong ikit. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antibok, pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Juan. ligaya kaya ka ugin. Kanitang bengi ning aldo mo ring ita, king mumuna ng aldo ning parumingo, mitipon la ring alagad, pakakabat la ring pasbol king lugal, anong nula makatipon, uli ning takot da karing Hudyo. Di natangi Yesus at tinalakadya busal da nga nakarela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Pangasabi na niti pepakit no karela ring gamat na, at ing kataling di king anak, mesaya la ring alagad, panakit da king Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan, manatili kaya kayo. Nung makanano na akong tinubod ning ikpa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana nala, at sinabi na, tanggapan ye, ing banal ay espiritu. Nung patawaran nyo laring kasalanan ning ninuman, mi patawaran niya, at ingeyo patawaran, eya mi patawaran. Dapot ito mas, ing mayaos kambal, metong karing labing adwa, alayo inyang dinatangi Yesus. Inya sinabi na ring aliwang alagad kaya, ikit miya ing Ginoo. May kibat kay Tomas, anggang eko akit ding bakas ding pako karing gamat na, at itagkiling taliri ko king bakas ding pako, at ing gamat ko king kataling di king ana, eko maniwala. Pangalabas ning walong aldo, makatipon lang pasibayo ring alagad king bale at kayabe rei Tomas. Makakabat na ring pasbol, dapot linubya Jesus at tinalakad ya busal da.
ing kapayapan manatili kay kayo nga ng Jesus karela. At saka na sinabi kang Tomas, lawan mo laring gamat ko at itagkilme kening taliri mo. Dalami kening gamat mo at itagkilme king kataling dikingan ko. Nakamag alinlangan, maniwala na ka. May kibat kay Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga ng Jesus kaya, maniwala na ka, uling ikit mo ko. Nguan naretang maniwala ka na ko, bistaman era ko ikit. Ginawayang dakal at miyay liwapang mala Jesus, kingakakiting kayang alagad. Dapat makasulat kaniting libro. Deting atyo kaniting libro, may sulat la. Ban maniwala kayo king Jesus, iyay Kristo, ing anak ning Diyos, at king pamaniwala yo, mikabye kayo, king kapamilatana. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kiyakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. The second Sunday of Easter is also known as the Divine Mercy Sunday. As nepong kasantingin kaya katamong ebanghelyo, migmulaya, king takot, dening alagad, mitipon la, uli na ning pangamatena, ning Ginoo, ning karelang maestro, ing ginutamong Yesu Kristo. Tatakot la, uling pota, ila ng tutuki. Meteya, ing Panginoon, tutuki la ring, tutuki kaya, ding kayang alagad. Dapot, libutad na ning takot, libutad na ring pakakabata pasbul, pakalak, pakasarang pasbul, pepakit yabusal ta, ing ginutamong Yesu Kristo. At nano po yung mumo ng ekspresyon na binye na karela? Hoy nga na! Ali! Eno sinwatan, eno kimwanan, no ne? Betawaran nala, ing kapayapan manatili kaya kayo ngana. Nung pungi kayo nga pong Ginoo, kaya rapyo laretang migtaksil kaya kayo, detang miglakwan ng pong ginulot ng sabihan nyo, pota daig paking bulyon nyo lane, swatan tala pa. Dapot, ing paganakangin na nga pong Ginoo at joya busalda dinawon na ing kapayapan at binye na ing kapayapana karening alagad. Santing na po, nepo. Okay na kanita? Aliya pa, ne? Bakit? Ing happy ending sana ay ebanghelyo at inyang part 2. Nanoya po yung part 2 na ning ebanghelyo? At inabsent karening alagad. Ninong absent? Itomas. Alayo itomas anyang mumunayang pepakit ing ginong sinubling nebye. Agpampo kareng mga biyasa king banala kasulatan atin po ngatlong posibleng sangkan nung bakit alayo itomas. Mumuna ing may banggit and very obvious, puta-puta takot ya paraking biyena. At magtipon-tipon tamo king meto nga lugar. Di nung makasalbag tamo, dakatamo nga narakat. Pwede mo naman na pota, mag-grieve ya pa itomas. Malungkot ya, pagkalungkutana ing pangamatena, ning kayang Panginoon, ning kayang kakaluguran ing ginutamong Heso Kristo. O kaya naman, pota, guilty ya, nepo. Bakit? Ay, tukyan de kano, pero anyang mipa ko ne, magkasakit ne, nang gewada, ihuan mo ing mitagan. Nung nanuman pong sangka ng Tomas, metong muing sigurado. Thomas was not present during the apparition of the risen Christ. First time, libutad na rin kayang alagad. Anya, Thomas missed the presence of the risen Christ. Ita mo madalas, judge tayang pani Tomas, pero king balang metong kaya katamo, atin tamo mo naman panga Tomas, anyapin mekad, may wala ne, ing saya na ning Easter tamo. Lord, katas puing gas, no ka rin ka. Happy pa ba ang Easter mo? Lord, kalisangan, ne?
Happy pa ba ang Easter mo? Lord, kapagal, karakalobra, karakal gagawan. Happy pa ba ang Easter mo? My dear friends, today, let us reflect on the 3 instances when do we miss the presence of the risen Christ, kayapin, eta na masaya, ngening panahon, ning pamanyubling mebye. First, we miss the presence of the risen Christ when we go away. Kadwa, we miss the presence of the risen Christ when we go alone. At katatawlian, we miss the presence of the risen Christ when we just go along. Muntatapo, king mo munang punto. Ito mas, king kakatamong ebanghelyo, migpakalaut-laut ya. He went away. Uling po tapin, malungkot ya, guilty ya, o kaya atin niya namang takot. Ita mo po wari, patsemi pate-pate kayong mipapamilya, o kaya king metong organisasyon na nung mumunang gawan, bahala kayo dyan, mako na ako. Kutang, marok po ita. Hello, marok po ita? Na? Magduda ko kanya king sagot yu balam Tomas kayo naman. Na, no, marok po ita? Ali po. Po marok. Pero maging marok yan, nung tuluyan na kang meko at naka pepakit pasibayo. Pansinan nyo, ito mas ang yang migpakalaut-laut ya, pero may balik nemang pasibayo. Kaluguran kong kapatad, potapuan niya ikatamo, taya panamdaman indiwa na ning Easter, uling tata kastamo kareng problema. Uling lalaot tamo kareng lugar daring kasakitan ampong sakit at sakit na ningbiye. We go away from the places of pain and suffering. Pero tandaanan nyo, kaluguran kong kapatid, patsemama ko kayes po tamitinan kang katahimikan kingke kang pinubluban. O syempre, kang dili, kawari matahimik kanta. Pero emo akamtan, intune kapayapan. Ding taong tatakras karing-karelang problema, yes, may kakatahimikan la, pero era akamtan, intune kapayapan. Magpakalaut-laut kasagli, that's okay. Pero emo sana kakalingwan, babalik. Bakit? Uling patsyemig pakalaut-laut kat mi balik ka? Kayarap ming pasibayit ang taong may kapanasakit keka o panasakit mo o yung kekang problema? Mas karin may akit ing ginong sinubling nebe king kapamilatan ning pamanintindi, pamakisabi at pamamatawad. Lenye po yung ginong Jesucristo. Di natangya with all His wounds. Dingkayang sugat, nalaleko. Pero nang gewa na karingkayang alagad, sinwata na, hoy, lenyo at ikot sugat nga na. Ali, nune kapamilatan da rening sakit, peluba na la naman, ding kapikakunwan, ding sakit, at takot da ring alagad, at kapamilatan da reti, binyene, intune, kapayapan. My dear friends, we miss the presence of the risen Christ when we go away. Kadwa, we miss the presence of the risen Christ when we go alone. Potang magdili-dili ka. Ito mas, anya pong absent ya, syempre, may balik ya. Anya po dininan ding remedial, ding kareya lang kayabing alagad. Nano pong sabi daring alagad? Hoy, Tomas, ikit mi yung gino, sino blining mebye? Ngara? Unay nasabi ng Tomas. Hep, 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 nga na. Hanggat kuwakit, ding sugat, kingkayang gamat, kingkayang kabitis, at katalindikingan, at talnan kulareti, kumaniwala, nga na, para kang Tomas, to see is to believe.
Pero kingapong Ginoo, ing panagkat na, believe. And then, see. Mekad po ikatamong, balatamong, atintamong, kebaluan king sabla, balatamo agyuta ng anggawan ning sabla, tala kailangan ding aliwa, anya mekad, may panamdaman ning pangayatsuna, ning ginutamong Hesukristo. Kubalo nung nga kwento ko na kaya kayo, anya po nga tsuke pa seminaryo, first year theology ko, ko po ing mitutukan, bang maging vocations coordinator. Kami po, o yako po, ing manibala, karing ganaganang bisang mag-apply, karing King Holy Apostle Senior Seminary. At ating kepong ausan live-in vocation discernment seminar, nung no karin datang langan ding mig-apply king seminaryo, at pilasanda for 3 days, nung nanuwari ing gagawan mi king seminaryo. Anting strong, independent person ng yewa ko, buri ko masalesengan, buri ko maayos ngan ng gewa ko. Ko po metod 2 days. Check ko balang detalye. Dapat makanya yan ko metod 2 days. Bangkanta maging perfect mo. Bala ko agyo ko man. Karas na po ning day 3 na ning kaya kaming live-in vocation discernment seminar. Oyta, impression ko mig 150 over 100 yeah. Mitas impresyon, ko man pagpaalaman, dening mig-apply, mirate ko, kingke kaming klinik. May kadikatamo makanyan tamo mo rin, patsebala mo, ikamong dili, we go alone, agyukungan. Daratanging panahon, may panamdaman ng pangayatsyon na ni ngapong Ginoo, pero here's the catch. Ingapong Ginoo, gawat gawayang paralan, paming panamdaman. Kalupa na ning karanasan ko, mirate ko, sineseda ko rin ng kayabe kong seminarista at abalo ko pa rin. Okay mo pala, ang yang, ko nga nagyo. At sula rin aliwa, uling at siya nga pong Ginoo, kapamilatanda. We miss the presence of the risen Christ when we go alone. At katataw yan, we miss the presence of the risen Christ when we just go along. Potang makituki-tuki tanamo. Agaga na kaya po yung gospel last Sunday. Nanuya po kasing gospel last Sunday. Nino po retang alagad, aminta, kingkutkutan. Hello, Nino? Itomas? Ala, Tomas, Nino? Pedro, ampoy Juan, ampoy Maria Magdalena. At siya Tomas? Alayo, wale. Para kang Tomas, patse metene, alang laman, yarina, DN. Pero para karening adwang alagad, alayang laman, pero atin posibilidad, asinublineng mebye. Kaluwat neng kayabe, Tomas ing ginutang Hesukristo, karakal na siguro daramdaman tungkol king pamanyubling mebye, pero ito mas, lupang meki tuki-tuki, iyamo, nebo. Lupang meki gayo-gayo, iyamo. Anya ng milyari. May nasakit ya, migduda ya, at ikit, yung pepakit yang mumuna, ing sinubling nebye Ginoo. Pila na pong beses, ing me pahamak tamo, uling meki tuki-tuki, tamo mo. Ay nina naman, iyamong Justin, ko sasawa, bangkan tayo kalingwan. Kubalo nung kwento ko na kaya kayo last week at in survey gawa na impigagap da kano 60% da ring tao impigagap da ngayon niya pining tata sa presyo na ning laro. Pero 9% na lamo ding makagana ka karetang kawatan aginastos ketang flood control project. Magreklamo tamo, tatasing presyo, ay kulang, kalulo na kami, makalunos kami. Pero king halalan, buboto tala, retang elulub king senado, kay papaswelduan tala, ale? Makigayo-gayo, makituki-tuki, aliwa mo ikang may papahamak, papahamak mula naman, ting aliwa.
Iya ko niya sabyan itang favorite line ko, bahala na kayo. Kaluguran kong kapatad, patsema kigayo-gayo ka, patsepa patuki ka mo kingagos, madalas madidisgrasya. Pero nga na pong San Pedro king kaduang pamamasa, patsepa nindigan mo ing katutuan, ing lugod at ing katapatan na ning Ginoo. Yes, magkasakit ka. Yes, mate ka. Pero sagli mo ita, uling ka rin mo kamtan, ing tunay grasya na ning pamanyubling mebye. Kaduguran kong kapatad, nung no ka rin ko man pong yeni, whether you are going away, whether you are going alone, or just going along, ing masanting at maya pabalita, today is Divine Mercy Sunday. Ing lugod at pakalulu na ni nga pong Ginoo does not go away, no nilalapit ya kaya katamo. Iya naman po, mag-go alone, uling ing pakalulu na, kailangan na yung balang metong kaya katamo, bayang mabuo. At katatawlian, iya mo mag-go along, nune, mag-go against the world ya, ang giyang pang mateya para kaya katamo, bata mong kamtag, ing kaligtasan at pamanyubling nepye. Ing assignment tamo po, kaniting mabilog paruminggo, simply mo, maging instrumento na kayo ning pakalulo ning Apong Ginoo. Concretely forgive someone this whole week, paming panamdaman at magbalik ang saya ng Easter joy. Amen. Sasalpantaya po, King Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang kimbanwa ang ponyato, at kang Heso Kristo ang anak ng butong aginuta mo. Pengagli upaya ng Banal na Espiritu, ni bayit kang nuwa ng Mariang Virhen, lina sa lalang ng upayang Poncio Pilato, ni Pao King Cruz, Mete at Nikutkut, tinipaya ka rin Mete, King Katlumaldo, sinubliyang Mebe, pepay ta siya banwa, makalukulok pa na ni Diyos, ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman, keti iban mo kung ka rin mabi ang pon may mamate. Sasalpantaya ko, King Banal na Espiritu, King Banal ang kapulungan, Katolika, King Pamisambak ting Banal, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasubirang Miyering Mete, at King Be Alamanga. bistaman etaya ikit, kaluguran taya ing ginutang Heso Kristo, king mipnong kapanaligan, manalangin tamo kaya at nga tamongan sumabi, Ginoo, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Ginoo, pasulungan mo yung kasalpantayanan ni. Para king banal a kapulungan, king Santo Papa, apong aliwapang pamuntok, maging sala lasan at piyagusan ning lunos ning Diyos karing sabla, talasalpantaya laman o ali. Ipanalangin king Ginoo. Ginoo, pasulungan mo yung kasalpantayanan ni. Para karing pamuntok ring bansa, akayabe king pamagbendisyon king posibli ng kararasan ning malilyaring gyero, kapamilata ning sala ng Kristo, miyas lagan lasana kaisipon bang iuna ing kapakanan ring mamalin ning mabilog ayato. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pasulungan mo yung kasalpantayanan ni. Para karing kalup ang Tomas ang magkasakit maniwala king pamanyubling medye, manano na sana king pamagpatutuking komunidad Kristiyano, asaw pandang mabawas ing pamagduda at sikaning karelang kasalpantayanan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pasulungan mo yung kasalpantayanan ni. Para karing sablang misasuluanan, pauli ning sakit ning katawan, pamiisip o kaladwa, at apnuan dasana ing kanawan ampon sigla king pamaglugut at pamaglasakit ting talasalpantaya. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pasulungan mo yung kasalpantayanan ni. Ngeni adwan tamo po ing sarilitang kapagnasan. Isundo talang panalangin ing kapayapan para king mabilog ayato, lalong-lalo na ing kapayapan para king kiyakatang bansa at karin king Middle East. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pasulungan mo yung kasalpantayanan ni. Oy, pading sablang bagay mayab, manibatan laking gamat mo, ipakit mo kaya kami, ding bayong dalan papunta kaya ka at king metong at bustan mo nga katabnumiya, ing balang metong kaya kami,
antimong nung makanano mo kay nga kakatabno kang Yesu Kristo kinumi. Amen. Manalangin kayo kaluguran kung kapatad ba ni kaya katamong daon matanggap la arapaning Dios ikpanglubos mayupaya. Tanggapan ay saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O malugod ay pami, tanggapan mo sanang yayampang dakya ka ring bayong menga binyag at ning balayan mo. Ngening tinggap dakya ka ing bayong biye king kapamilataning binyag at ning pamangilalara king banalalagyo mo. Apa ngayon tuliran da naman sanang misadsad king alanganggang kanwanan, itiadwan mi king kapamilata ng Kristong Ginumi.
Amen. ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At kaya ka antimuri. Itas yula ring puso yu. Makatas na lang ingino. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat tampong matulid, sukat tampong makakabos. Impuryan, ampong pasalamatan da kakapilan man, ampong nukarin man o Ginoo, lalong-lalo na kaniting panahon amiyari niya i Kristo ing Paskwami. Ampat yung tunay kordero ami lalako king kasalanan ning yato, aking pangamaten aking krus, linupig na ing kamatayan mi, at king pamanyubli ng mebye, sibli na ing biyemi. O linita, kambering sa blangkoro ring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alangtok ng ngaming ang pupuri. Ikapining banaloy pa, ikay sibol ning sablang kabanalan, uli ni tay panigapumi, itugtugming espiritu mo, antimonging titi pangambun karetingain mi, ban pabanalanalat para kaya kami, gawa na lang katawan ng pongdaya ning ginuming Hesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyan na king pamaylasang pong kamatayan, king waning tinape, pepasalamatan na kat pinuri, piraso ning tinapet dinwang niti karing disipulo na at ngana, kuanan iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan na kat pinuri, dinwang niti karing disipulo na at ngana, kuanan niya iti kayungan at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan na bibubu para kaya kayat para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Mipuring misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ing gaganakan mi o mapamakalulungin pa ing kamatayan ng ponging pangasubli ng mebye, daraon mi kaya kay ting tinapin ning bi at ting kalis ning kaligtasan.
Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulok ing katawan ng pongdaya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meoy pa, ing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, at keninaos mong mitipon kaniting maligayang panahon ning pangasabli ng mebiyeng Kristong Ginoo, king kayang tutong katawan, ban mi ganap king lugod, kambe ng Leon ning papami, at di Florentino ampoy pasyano ring obispo mi, ding sablang pari, diakono at religyoso, at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mula at ding sablang meyango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambe ning Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kambe ring apostol at ding sablang banal, lalong-lalo na yung San Ignacio ning Loyola, ami biye-biye kalugod-lugod kaya ka, king kaya kabanding panahon. Apurian at apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Jesucristo, anak mo. King kapamilatan na kambe ng pongkeya, kaguming banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya kaya ka, O Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king pa, karingamanong tiro na kiyakatamo, ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasopaning pakalolo mo, mitimawa kaming parat, iking pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagpulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan ming panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos ming i Hesu Kristo.
Diyos ay kami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan po babiya ko kaya kayo. Yan mo sana babalik na ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasal pantayanan ing banal a kapulungan mo, layon ming pamayapan ng pongpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo mantabe sana kapilan man, kaya kayo ngan. At kaya ka ang timor. Ipakit tamo ngening mikakametong tamo king kapayapan ning Ginong sinobling mebye. Kapayapan po, kaya kayo man. Kaluguran kong kapatad, nyo Yeso Kristo, ing tinapening biye, pilasan at lawan nyo ing kayapan ning Ginoo. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay naman, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O maganakang igpami, iti sanang pamananggap mi king sakramento ning kaligtasan, manatiling alang patad, king pami biye-biyemi. Tiadwan mi king kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Ing ginumanatili akya kayo, At kaya ka ang tinuod. idukuyo ring buntukyo para king masusing bendisyon. Ing ginong Diyos, ami kalub kaligtasan kaya kayo at minampun kaya kayo ang timong anak ng tuni king kapamilataning pangasubli ng mebye ning anak ng buktong, pagkalub na sana kaya kayo ing tulang bunga ning bendisyon na. Amen. Ngening mi pagkalaman kayong katimawan, aalang kapupusan, king kapamilataning pamanatbus na kaya kayo ning Gino, pangayin tuliran nyo naman sanang miyagong kaya, king biye alananga. Amen. King pamanyal pantaya yu kaya, may nga bay kayong miuman king binyag, king pamibiye-biye yung banal, pangayin tuliran nyo naman sanang miyagong kaya, king maligayang kakarinana, karinbanwa, tiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa malugod at mayupayang totoo, ingig pa, ating anak, ating banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne, umeta na king kapayapan, Alleluia, Alleluia. Salamat kay Diyos. Alleluia. Alleluia.